sijui hata anaweza mwambia nini, truthfully speaking. Kwa sababu hata anajua watoto wanafaa kuenda shule. But wewe huwezi mrelease aende shule. Because kitu ya kwanza akiwa mgonjwa, immune system yake is down. Hata kuenda kuungana na wale watoto wengine inakuwa dangerous kulingana na ugonjwa. So hapo sijui kama mzazi anaweza jibu mtoto nini, kwa nini aende shule. Ikinya gwa ikinya Marilyn Mobi ukimurora uri haraya ndungihiuha gutaukirwo ari na utiganu na ciana iria ingi. Ende undu wa mwanya ni ati rugano rwake ni rwa kieha na ruihuire tha nyingi ma amukuma mweri wa gatatu ugima wake wa mwiri ukoretwo uhatiririkite makiria. Mobi ni akoretwo na murimu wa blood cancer kuma o mweri wa gatatu mwisho-ini nilio nyina muhutirie nda muthenya umwe umite cukuru kimuhutia nda kigwa nda mwena umwe ni nyumu na mwena uria ungi irio kawaida. Riu kuma hau tukenda kumenya niki kirahanika ndaine ya mwana, niki gitumite nda ya mwana ikiume mwena umwe na mwena umwe irio sawa na mwana ndagituragwo ni handu. Riu tukiambiriria guthie thibitari, tugithie thibitari watu mutumu na dagitari wiku tagwo dagitari Kareithi agisuspect leukemia na agitutuma test ya go confirm uria asuspectaga. Tugithie test Nyeri thibitari itagwo ultramolecular na tugika test yo ya bone marrow nilio yaumire results shire positive akirwo mwana ena cancer ya thakame. Mumbi akona shida ya AML ama in long ni acute myeloid leukemia, but initially wakati ilikuwa diagnosed ilikuwa CML, chronic myeloid leukemia, so inaenda iki transform. Angre Akala Osio uria niwe ithe wa Mobi agatutariria thabari ya mikuru meikuruko na miambatiro iria magereire makigeria guthara muoyo wa mwari wao. Dagitari Kareithi kuma tumutumu agituhe rifaro ya guthie HCCGK Cancer Center ya Mpisha na tugithie ku mweri 24 wa kana nilio twathire Mpisha muthenya wa mbere na tukiambiriria guthondekwo ku thibitari-ini wa Mpisha. Ni dagitari witagwo Paresh Dave na kuma riu muthenya hindi yo magika test icio mendaga gutuma India ni moire samples na magituma na njira ciao na magiconfirm ni mwana ari na CML, chronic myeloid leukemia, na akiambiriria kuheo dawa aheagwo dawa aheo prescription kuma Aga Khan na dawa icio twacigiraga Nairobi Hospital. Hapo ilikuwa very very tough. It was very tough kwa sababu yani kusikia tu that word leukemia, and I think hiyo siku nililia sana juu unajua most people hata mimi mwenyewe nilikuwa najua ni death sentence. Nao taciari aria angi Akala agatutariria uria koretwo agithinika na mwari na kumucariria dawa cia mithemba yothe na nginyagia gucenjanagia mathibitari ta nguo kuona kana nari no one anja. Dagitari nionire mwana ndara respond wega kuri dawa icio aheagwo, tugitumwo test etagwo flow cytometry nigetha mamenye cancer yo hari ekinyite, na dagitari agitwira agikorwo ni akiritie 20% ni serious phase, na riu mwana riri athimirwo after 2 months akorirwo yake yakinyite 50%, na dagitari agikiuga ni akumucenjeria dawa na citugiragwo Nairobi Hospital. No thutha wa kumeria dawa kindu mieri 3 uguo twacokire kwi dagitari tondu ni amuroraga every month or every 2 weeks, ni amuroraga, we go for clinics. Riu amurora nionire bado ndara respond hari dawa ici njeru, na akiuga riu njira iria ya guteithia mwana ucio no ekiro stem cell transplant na niyo metaga bone marrow transplant, na agitwira tondu ndigikagirwo Kenya no ikiirwo India, na agitwira the cost kuoya kindu milioni ta 6 uguo. Aciari aya magatutariria uria matigitwo mari athini akongoya makigeria guthigatana na ugima wa mwiri wa mwana wao, na riu kiria gitigaru no gwetiganiria moko-ini ma enetha kuona matire na uhoti ungi o wothe wa kibeca. Tutire no undu ungi riu no kwirorera mwana
tondu riu tutie no hoti ungi tondu murimo ni uthiete na ni uragithie no na ihenya na ndagitari akiuga we very serious na akiuga riu twethe milioni icio ithathatu ona ihenya nigetha tuhote guthie India na wira niguo cio nduri na wira wi muharu nduri na mbeca na ndungitindo ukihoya andu o muthenya maguteithiririe ta muciari na ni urona mwana hau ni murwaru na ni arateseka na nduri no hoti wa guteithia mwana ucio ni gukinyaga nginya handu ukageria kwiyuria ukiri waki angikorwo ndungihota guteithia mwana wiciarire. Maratwira rimwe ni maremagwo ni gucokia ciuria imwe ndituma na imatihagia ngoro moragio ni mumbi na iria itigaga ikimacina ngoro indi makoma o kumiriria. Anakuwa akuli vizuri na unasema tutaenda hospitali, anakuuliza tunaenda kufanya nini? Kwa nini tunaenda hospitali? Yeye mwenyewe haelewi. Sasa unashindwa, mtoto wa miaka 7 utamuelezea aje hii na hii ndio inafanya tuende hospitali, ama hii na hii ndio inakukula? Inakuwa huwezi muelezea. Hata akikuuliza maswali huwezi muelezea koza hata elewa. Atwarwo thibitari riu ni akuragia kai tuturaga thibitari na agakuria kai baba thakame yako ethiaga ku riu ukona ndungihota nginya kumucokeria, ndungihota kumutariria kuria thakame irathi tondu na wageria kumutariria ndaramenya. Mwana agakuria akarikia kumeria dawa ri agatiga kumeria dawa ri tondu ameragia dawa o muthenya, ena dawa ya thaa 7 na dawa ya thaa 3 utuku. Riu mwana ni akuragia ici dawa ri gatiga kumeria ri tondu nake nionaga dawa ona igikwiriria guthira agakena ati ni dawa ararikia kunywa no igithie guthiririra ri na ithu tukagira ingi. Utuku na muthenya aciari a mumbi mationaga utiganu amuno nginya mangeikara me maitho macuthiriirie mwari wao kuona no ihinda o riothe anginyiteka. Ndingiona utuku mumukomete ndungiona toro ni gucuthiriria mwana tondu thaingi ukoragwo riu ugieterera undu wothe no hanike no riu uikaraga uguo ukiroraga mwana riu ndungikorwo nginya meciria maku matingikorwo mahoreire, ndungikorwo wina thayo, ndungikorwo wina gikeno. Mwana rimwe ni muma thibitari ni mwega biu nginya ni ararugaruga riu ukona we mwana ni mwega no ukona we ndaramenya niki. Riu ni magikaire andu a wendi mwega kumakuatha na kumateithiriria na nigetha mahote kurigita mwari wao kuona marendekana muigana wa ciringi milioni 6 mbeca iria maugite matingiona amu mehocagia hari mawira ma ciebarua na maria gwa kahinda-ini gaka mathiete thi kumana na nditi iria irehetwo ni king'uki gia COVID-19. Tumepitia mambo mingi na sasa hii nasikia na wahitaji wote wakuje watushikilie mtoto aende matibabu arudi aishi maisha yake kama wale watoto wengine, akae kama mtoto wa kawaida wa miaka 7 akipata hiyo matibabu. Mundu ngienda gututeithia kuhetukira M-Pesa no ahuthure paybill number 8015439 8015439 na account name no andike ritwa ria mwana Mary Mumbi. Uguo no athie M-Pesa paybill 8015439 na account number no ikire ritwa ria mwana niwe Mary Mumbi. Ona mundu ngienda gutuma direct namba-ini ya thimu no ahuthere namba yakwa ni 0722 926 997 kana ya nyina ni 0729 522 319. Na Ngai ni akomurathi. Murutani munene thukuru-ini wa Shalom Academy Esther Mwangi agatariria uria makoretwo merutĩire guteithĩrĩria kuhonokia muoyo wa mumbi marita thukuru na niguo gutigirira ni acokereria mathomo make o ta mutugo. Ni twathondekire WhatsApp group ya mirroring support na tuki include aciari othe a Shalom, tuka include ginya our friends, tuka include andu aria angi othe a wendi mwega mangihota guka guteithĩrĩria mirroring na ni tuonete positive response kuma kuri yo tondu so far like Shalom ni tuhotete gukorwo more than 100,000 of which right now she account ni ya mirroring na ni turahoyaga ni turetikia ati andu ni makwirutira na twike wa guteithika tondu ni mwana munini na ari na kioneki na ena future. Ngeuhira murori wa Mugikuyu kuma kaunti-ini ya Rware nie njitagwo Muigai wa Gathungu.